walau Michael Olise ula tahu history menne ha kane ka World Cup ru. Hanrai hadu kane JU hadin baka rijunguk France kala Shalim ha ka England. Kumpan supan kan mau bau Michael Olise ula tahu rekod ha ka history jong ka FIFA World Cup da ka bakala long kumuta orang nyalakai buaya bunteliki asis tang ha ka weka tournament jong ka World Cup. Michael Olise ula yo hadu nyau teliki asis ha ka ni ka World Cup mat lap limru ya upile ubala jubat ya ka rekod upile ubala jio ando teliki asis. Andre walakat ka ni ka namba Michael Olise ula yo lang bajong ka ni ka jingyalakai persyabat ke England bat leng bajong ke ke World Cup. Hanrai hadin dalekut kan ke jing lakai mana step. Michael Olise ula jau umat brup hapok ke dressing room hadin ke jing lakai. Namar bau la pelek no ya arteliki ke buksiar ban tep gol ha ke jing lakai persyabat ke England. Ula jau umat ha ke dressing room da ke bakeno ya ladehi. Namar bau ula pensep ya arteliki ke buksiar ki kebu ki basyaibha bau nyok ban tep gol. Hanrai nakal yang coach ke France udai dia Deschamps ulai keren bat parul ai mensim yu namar bau Michael Olise ul sngau si bat sngau duk mensim ci hadu kata na kini ki kabu ki ba ula pen le no ai biang